Prusac, muzej pod vedrim nebom, najmnogoljudnija mjesna zajednica Donjeg Vakufa. Njegovi stanovnici odlučili su da brane svaki pedalj svog kraja. Ova donjovakufska mjesna zajednica prije rata brojala je oko 3000 žitelja. Skoro svi su ostali na prvim linijama, udaljeni pola do 2 km od četnika. Pruščani su iskoristili slobodnu komunikaciju prema Bugojnu i za nekoliko dana sakupili novac te nabavili osnovno oružje i sredstva za odbranu ovog kraja. Agresor je u nekoliko navrata pokušavao silovite prodore, ali bez uspjeha. Na prusački kraj tokom rata palo je skoro 200.000 različitih artiljerijskih projektila. Preko 90% objekata je uništeno ili oštećeno. U avgustu 1992. godine vođena je najznačajnija bitka za Prusac. Četnici su izveli opsežni pješadijsko-tenkovski napad iz više pravaca. Branioci Prusca uništili su jedan, a oštetili drugi agresorski tenk. Zarobili znatne količine naoružanja i materijalno-tehničkih sredstava. Likvidirano je 40-ak, a ranjeno nekoliko desetina četnika. Od tog dana Prusac postaje i ostaje simbol prkosa i ponosa Srednje Bosne u odbrani od srbijansko-crnogorskog okupatora. Znači ušli uz podršku tenkova? Oni su ušli uz podršku tenkova, rušili i palili, paljevine su tuda svugdje. Kako ste vi prešli u kontranapad? Je li vama neko pritekao u pomoć? Dolazili su nam u pomoć, ali sa dosta dobrim dejstvom i odlučnošću uspjeli smo i vratiti i nadam se da ovo više neće nikad ni pokušati, a kamoli da uspiju nešto. Skupo su platili ovaj pokušaj. Skupo.